Say matuaso ng makarumah tanggay, Molo de bata Jehovah o Jahanay, napasilig hageluhon na mamula patiti, na sumabay mga de bata tayo matata. Tunte masa asusaan ng asap ni Roape, tungo lang peparo kilo somoni ng malapit, ang kahutan ng sumurot manundang o tuwali, sa totong lumasi ho panguloy Jehovah, at tupitang sude na agkalungan amay, sa mata tujuh sondangi, araw sa sude na pangisi ni Jabuwi, maranda manguloy Jehovah, maranda manguloy Jehovah. Gabungan Sekolah Minggu HKBP Distrik 5 Sumatera Timur. Adik-adik sekolah minggu silakan berdiri semua.